Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesuska imamantataq ñuqataqa kishpichin? Jesusmi ñuqanchiktaqa kishpichin, espiritualpi wañushqakuna kashkamanta. Apóstol Pablo kishkarqa kay mancharinapaq kashkatataq, shinapish Diostami pagininchik. Ñuqanchik yallishqa punllakunaqa ñami washaman sakirirqa. Dioska kankunamanqa mana kasu huchayuqkuna kashkamanta wañushqa shina kaqpiraqmi kawsayta kurqa. Efesios 2:1. Tukuykunami espiritualpish aychayuqpish kawsaywan wacharirkanchik. Shinapish huchayuqkunami wacharirkanchik. Espiritualpi wañushqakuna shinallataq Diosmanta karupi. Chashna kaqpipish Jesuspi krishpami kishpichishqakuna tukushkanchik. Wiñi kawsayta chaskishkanchik. Shinallataq Dios ñuqanchikpi kashkami espiritual kawsayta kushka. Kutinchaywanqa shuk mushuq kawsaytami kushka chikan intikuna kay tukuchun. Jesuska huchapi watashka shinamantami ñuqanchiktaqa kacharichin. Wakin judíokunami Jesusta nirkakuna, Abrahammanta miraykunamari kanchik, mana pipaq makipi watashkakuna kanchikchu. Kutin Jesusmi kashna nirka, pipish huchallata rurashpa kawsaqtaqa huchami watashkata charikun. Chayka chashnataq mari. San Juan 8:34. Chashna kaqpipish Jesuspi kriqkunaqa chayraq huchayuqkuna kashpapish kacharichitapish fuerzatapish charinchikmi pandachik yuykunata chinallataq huchataqa mana ninkapaq. Chika paypaq kay sumaq arinishkata kushka ukupimi kanchik. Chashna kaqpimi kankunaqa Diospaq churi kacharichikllapi kacharishkataq sakirinkichik. San Juan 8:36. Jesusmi diablo mandakunmanta ñuqanchiktaqa kishpichin. Wakin mana kriq fariseokunatami Jesuska kashna nirka. Kankunaqa kankunapaq yaya diablopaq wawakunamari kankichik. Chaymanta kankunapaq yayapaq munayllatamari rurashun ninkichik. San Juan 8:44. Kutin Apocalipsis 12:10pika Satanasta shutichinmi ñuqanchik wawqikunata huchachikuq. Chika diablomi ñuqanchiktaqa huchamanta huchachishpa kushikun. Chashnami Diosmanta karuyachin, shinallataq ñuqanchiktaqa paymandan. Chashna kaqpipish Apu Jesus ñuqanchikta perdonashkamantami diabloqa imashina huchachinata ni mandanata mana charin. Kutin Dios kushka espiritual mushuq kawsaymi ñuqanchik aycha munaypish huchallapish kawsaymantaqa kacharichishkata ruran. Kacharichishkakuna kashpami kaykunashkataqa paqtachishpa kawsay tukunchik. Chashna kaqpika Tayta Diosllata kasuychik, diablotaqa qariyaychiklla. Kankuna qariyaqpika payqa kankunamantaqa mitikunqallami. Santiago 4:7. Jesuska wiñi-wiñipaq hatun llakiman rinamantami ñuqanchiktaqa kishpichin. Ñan tukuripika tukuy ñuqanchikmi Diospaq kashkata rurashpa mandana tiyarina ñawpaqpika kanakanchik. Shinapish paypi kriqkunapaqqa Jesusmi ñuqanchikmanta yayawan rimaq. Shinallataq paypaq yawarmantami ñuqanchikqa hatun llakimantaqa ña mishachishka kanchik. Imata dibishkapish pandarishkapish mana ishki kutin paganachu. Kutin Jesusqa ñami tukuy ñuqanchik huchakunamantaqa pagarqa. Apóstol Pablo kashnanin, kunanqa kayta uyaychik. Cristo Jesuswan shuklla kaqkunataqa ña mana hatun llakiman kachanqachu. Paykunaqa ña mana kikin aycha munashqa shina kawsakunkunachu. Ashtawanpish Diospaq espiritu munashqa shinami kawsakunkuna. Romanos 8:1. Dios tamañay, pagi Dios, shuk tukuytaqpish sumaqllapish kishpirinata kushkamanta. Apu Jesus, tukuy pandachik yuykunamantapish huchakunamantapish kachariringapaq shinallataq mishankapaq ayudaway. Chashna kachun. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.